sang boi channel ron tlo tu zong zong te chibe kan lo buk cheu in kan lo lom le vek chewa ngai thla tu zong zong te khonga in like comment share le subscribe te kha min lo ngai hlut saka min lo ngai poimo sak to cheu in kan lo ngen le tak meu cheu ani Isabella chapter 20 jak tu thikio di lal thiang limi ni lengin heta hian ni omdo nemni thutleng bula chuan dingin alu aron bukmata Charlie nen anin rual velin karinga Charlie chu daycare a omin le kha te azira erika ero ni lengin ti hian anu na thok angak thin ania inu hi biak ka du in chunga na a thokami o ma se na a thoka a mu theilo heta hian phone ro a ipte atang le khathem min ron pek chu ke ena anu phone number ni om takani thutlenga chuan thu in phone phorin number chu ka kholta a hello mei che o chu ka shat photo ni om tak hian ka benga ka she photo ni mei hian ka sha a hello aron ti le chuan ka thil ngei to na atang ka har chuak thuaya every corner kanya mu che ka vatu ve na ka thoka ka man lo min chang to don lo me ka ti nuwa min ron changa if a pa hi daycare da ilazing da ret atanga tlai dar li thleng ani a chu tiang chu soipui che ka du a ka ti le a ma she sin ron soi mei ta che na ka thok lak lo a aron dit sa a ache zia chu mak ka ti kher mei ma se ere ka nu soi ang deuh chuan ma she sin thil kim chang chu ka soi ta a ole min chan na chu atoi hle mei local ro le inu po ka shil to ere ka chu kain kar lam ka pan puya ere ka po chuan him takin min zuya khong e kan kal don ka pu Thonthu dora ka driver ka chan chuan ere ka chuan min lo en ha a kara voi khat chuan na nge a hlau thong deuh ti ka shat wang chuan ka akut te reuh te chu ka vun saka min ron en chuan kan nui du na Thonthu dor ma a car driver in ati tin chuan ere ka nen chuan car atang chuan kan chua ka dora chuan kan lut du na kapu enge in mamo a dor ngak tu chuan min lo ti vata mi pano pang Thonthu ho chu ka en kwala ere ka chuan nget chetin ka kut awan boka ifa pa chu awa in he ve ka fa pa ani lo ka lo ti sepa dor ngak tu chuan makti mel takin min ron ena ere ka Thonthu hak chu ke pon in me ka ti in ang dor ngak tu in aron ti sepa a o ring lo ma se ka she phathau ke pon in ang ka in ti ma se ka fa pa ani theilo ere ka Thonthu thar ho chu kara da in kan tlan chuak le a pu Eric Charlie a iron mudo nemni nilovai hey daycare admission ron ti sakka do a ka kut nget taka wan tu Eric chu ka ko mo a makti mel takin min en ho a lo lu dro le an zirtir tu nu in ati chuan ka kut chu a aya ngeta wanin ka hnung lama chuan a biru a ka ron lu puya nge ti in Eric chu ka pom no la ka dara chuan lu ngatin a be hle hle a school chunga chuan zirtir tu nu chu kan zui lut ta a paper ti fel ngai vel a omwangin office a kan kal ta phota iming pum enge zirtir tu in aron ti chuan Erika chuan ka oma a mai a thukru a Erika ti in ziak top mai ro anu ka lo zot lawa ka ti a enkol tu minga hian anu ming zia anga ya Erik inu ming soi ro le asam toy chamol mulin ka ti a Erika tong hun chu zirtir tu nu nen chuan kan ngak ringa Bella aron ti sep chuan ka phu chiang kher mei Isabella mo ai Bella ti in min ron chang le a Erika chu ka en tlok ka zirtir tu chuan nak tu ka ron zom ngal tur ti in poisa pek ngai vel ka pek zo chuan Erika chu pomin kara ka lu puya Erik min ente inu chu Isabella ami Erika min chan hun chu ngak lel takin ka lo thlira mo Erik inu chu Isabella ami nilo Bella ti in a e tur ken chu a e mial miala enge mo ka ngai to le Isabella ti te Bella ti te chu an tamalom ka rilru in ka timol mola dar som pani chau alani a ka office a lo pheshi mai ta che ka ti chuan alu alo bunga ngawa ti chuan office lam kan panta a office kan lut chu no pang pom an lo en na sat wang chuan office kan lut chu ka no pang pom an lo en na sat wang chuan Erika chu ka oma a mai a phum zal zala na thoka ngai wangin Erika chu ka office a chuan alo in fiama ama om chang ti shat takin atlei khop mai meeting lok nga ya heta hian lo om tla tang che Erika bulak ka ti chuan alu alo bunga ngawa ti chuan meeting turin ka kalsan ta a
meeting chung zong te chuan karil ruwa na a thei lo eri kanu bela chia karil ruwa meeting kan zon hu chuan ka office lam man mo takin ka pana kapu ka secretary na ron ti chuan thom dim turin ka kutin ka lo hui vata ka office chunga sofa chuan eri ka chu alo mu hila amu hil mel chu ka en kham thei lo eri ka muthil na lama chuan thom dim takin ka kal pheya alu chu dim te in ka siam tha a amut achuak viau te po anima na amutui khop mai eri kanu khol ka mu chuan office atang thom dim takin ka chuaka hello ka fapa khunge a hei ka ho to dona ozoi te hian aron ti a eri ka ti har ka hlap awangin office kong khar chu ka khar phata tuna chuan amu hila ka office address ka ron thon che anga ron lam mai ta che ka va thei lo ve a ron ti le a o chu a zoi hle ma se ka benga chuan enge mati takhian a ring hle a makti na riau ka nei office address chu ma she sin ron thon ro ka ron lamang a ron ti chuan enge mani takhian ka thlima phone eri kanu in ada hnu chuan ma she sin ka office na vel chu ka thona sana chu ka en chen enge zia po ka shelo ka jam ru em ka nga hlel wange lo thleng har ka ti khop mai ka office kong ka ron hong tu an wang chuan ka chair atang chuan ka thawa mei che upalam to ka mu chuan enge mani tak khian ka lim na zong zong abo ve khonge eri ka chu nu upato lam hi chuan aron ti chuan thu thlenga eri ka mu chu ka kok wata kalau pom cha sak mai don che emni atan ari deuh ka rim wang chuan ka ti a ma se apom thei tur thu sein eri ka mu chu zole zolovin apoma a thlau mai ka hlau wang chuan ka ngai to ru viau mai eri ka chu alamu hil renga keima in ka kalpui thei atok ka pu aron ti wata office pona ka zui to lo tura min ti tlat wangin she tak chungin office a chuan ka luta ka office a chuan ka thura na eri ka ron shwai tu le phone ka biak o chu danglam tlatin ka sha a ka ngai to na mai nge ka shebik lo danglam tlatin ka sha ka shil tur ka shil thei hil ti ka sha chuan office atang chuan ka tlan chuak wata ma se ka mu to lo wang chuan eri ka nu chu ka phone na ala pick up lo zui motor vela an chuang anyang ti in office a chuan ka lut le a kapu ina mi kan ho ang ka driver in aron ti chuan in lampan turin ka ti a ka ngai to na a khan mi pano pang ringut kha a le ngala ka phone chu kamela darkar khatlai liam to ma se eri ka nu ron call reng mu tu darkar khatlai liam to ma se eri ka nu ron call reng mu tu ra lo keima ka in zoom thei lo wangin eri ka nu chu ka phone ne a hello phone ala to don na we moti hnuwa chuan ala ve shama eri ka chungchang kha khatia in na thok nga ka pona thut jang ai chuan daycare ka enbinta naktuk atang iwa shwai don ania ti fel ngai ho chu ka ti fel vek to ole ron ti in ka tung lai ron pot chatin phone chu a offa ka phone chu ka en vung a makti na riau ka nei ka office ron kal eri ka nu kha phone na ka biak nu nen hian danglam tlata shat na ka nei a zia po ka shelo chun som le to